خب بسیار درود و عرض و احترامات و کل بیننده شنونده. امیدوارم که یکی شما خوب، صحت، سلامت، سربلند و خانه آباد هم باشین. امروز بگیم یک نوار تعزیه به خانواده، به نزدیکان، فرزندان و به نبیره سراینده محبوبی تاجیک، ستاره فرهنگ تاجیک، گوهر فرهنگ تاجیک، فیض‌گل یوسفова که یک دو سه روز پیش شنویدیم که از عالم گذشتن. شخصا برای من رحمتی اپای فیض‌گل یوسفова بگیم که یکی از گوهران صنعت تاجیک بدن که تا لحظه آخران خود قدر و بگیم ناموس و عزت فرهنگ تاجیک و تاجیکانه را رعایت کرده و سرود خوانده. البته همه وقت در دل ما شنوندگان، ما مخلصان و عاشقان سرود و صنعت، فیلم، کینو، تئاتر، شخصا بنده، من اگر گرچند قلق هم باشم از تاجیکستان، به نهایت بگیم شنونده و بیننده بگیم صنعت، فرهنگ، سرود، کینو و تئاتر بگیم که تاجیک است. بسیار ما متاسف هستیم که وقتای آخر که کینو و تئاتر بگیم تاجیک خیلی در دست یک انسان‌های بیرون از این ساحه آمده زد، یک مسخره بازی. این که باز یک موضوع علاهیده است. اما خود سرود تاجیک و مدنیت سرودن سرود تاجیک نه همه بگیم که آوازخوان‌های تاجیک و تاجیکستانی او را رعایت کرده. در 50 سال عمر خودش صدها سرودها آفریدن، صدها صحنه‌ها آفریدن. همه اون مدنیت تاجیک داشت، همه اون فرهنگ تاجیکی داشت، از لباس، از نقش و از سرودهاش. باری هم یک سرودی به منطق، به معنا و به مضمون نسراییدن. هر یک سرودشون و مضمون و مدنیت تاجیکی داشت. البته که امروز در عالم صنعت، در عالم بگیم که صنعت تاجیک و فرهنگ تاجیک گم کردن مثل بگیم که اپای فیض‌گل یک خیلی یک بگیم که گم کردن چیزی کلان است. ما امروز یک پاره از مدنیت خود، ما امروز یک پاره از سرود تاجیک، امروز ما یک پاره بگیم که از همون فرهنگ تاجیک گم کردیم که بازم 100 ساله ها لازم می شود که ما مثل اپای فیض‌گل یوسفova یک انسان مدنی فرهنگی و مثل این یک صدای دیگر بازم در صنعت تاجیک، در صوت و سرود تاجیک بازم که ما پیدا کنیم. البته که اپای فیض‌گل بسیار بارا روزهای سنگین در عمر کوتاه خود یک چند تغییراتی کشور را زندگی کرد. خیلی یک مشکلی ها، خیلی یک سختی ها را پشت سر کرد. از بندیتی سر کرده تا دزدی و غارت و گویم گاوزوری ها و
همه این چیزا گویم که پشتی سر کرد. یعنی محبت اپای فیضیگل در این صنعت و فرهنگ تاجیک اینقدر قوی بود که تمام همین سنگینی وزمینی که بالای اپای فیضیگل آمد، اما از صنعت خود، از صوت آواز خود بگیم که دست نکشید. همه مشکلی ها را بگیم که پشتی سر کرد، همه مشکلی ها را طاقت کرد، باز هم ادامه داد بگیم که صنعت خود. اگر امروزه ما با ملاهای تاجیکستان مقایسه کنیم که ملاهای تاجیکستان دوا از دین خدا و رسول دارن، کم مشکلی بالاشون آمده بود، همشون گفتی هم گپا ریشو را کوتاه کردن و رقص و سرود و بازی در گذاشتن، جناب و پیشوا و اساسگزار و غیره ها گذاشتن رفتن. اما ما میبینیم که قوی بودنی اپای فیضیگل در این صنعت تاجیک، در این فرهنگ و مدنیت تاجیک، از ایشان و ملایی که در دین هستن از اون دیده قوی تر بود. از اون دیده بگیم که اراده مستحکم یعنی که در این صنعت تاجیک داشت. البته که صنعت تاجیک تا این روزها آمد رسید عیناً خدمت همین خیل شخصیت ها است. عیناً قوی بدنی اگر گرچند زن باشه یا مردانوار در راه خود استوار بدنش بود. و او انسان ها میدونن که بعد از سر اینا برای این مدنیت، برای این کشور فرهنگ و سرود لازم است. همچنونه که زمان چشمان رودکی را کفتن، رودکی نیست میدونست که این انسان لازم است و کار انسان برای این آینده این ملت لازم می شود و در راه خود استوار موند. یا دیگری که قتل شدن در راه استوار موندن، خصوصا در زمان SSSR ده ها انسان ها برای تلاشی ساختن سرزمین قتل شدن، اما میدونستن قتل خدا نه که استواریشان بود که میدونستن که آینده برای ساختن این کشور یا کشور ساختن یعنی فدایی لازم است و اونا خدا فدایی و قربانی کردن. و در راه صنعت هم گویم اپای فیضیگل تمام زندگی خدا فدا کرد و قربان کرد. اسیرها غلطید، بالای سرش زوراوری ها آمد، اما این مستحکم بدنی اراده انسان در صنعت تاجیک بود که میدونست که آینده این کشور، آینده این ملت در صنعت سالم در کار هست. برای همون بازم برگشت در صنعت با تمامی بگیم همون جنسی زن بدنش، ارادش مردانه بدگی، با اراده مردانه، با وجدان مردانه، نظر بعضی از مردانه که دیگر امروز در عالم و در دنیا میبینیم کیا هستند، نظر از اون مردو دیده این رحمتی اپای فیضیگل بسیار یک انسانی مردانوار و قوی بود برای فرهنگ تاجیک. البته که عصرها میگذره، در این تاریخ ها نام این انسان ها همچون یک قهرمانی که فرهنگ مدنیت تاجیک حفظ کردند، تمام مشکلی ها را پشت سر کردند، تمام همون بگیم که بار زندگی، همون وزمینی زندگی را قبول کردن، اما گویم که با تمام همین فاشیزمی که در تاجیکستان گذشت و الان داره میگذره، انسان ها برای آینده فرهنگ و مدنیت این تاجیک سهم خود گذاشتن، تا قربان شدن، تا مردن شدن. البته که همه وقت اپای فیضیگل برای من بنده، گرچند اگر قلق هم باشم فرزندی سرزمین هستم، برای من زنده یاد است و در یاد من است
ва бисёр дӯст ҳам медорам ва гӯш ҳам мекунам сурудоша ва суруде ки суруди Апай Файзигул суруди шунавиданист ва дар телевизиону дар дигар ҷойҳо баромад кардани Апай Файзигул изо накашида шарм надошта бо ҳамроҳии оила зан фарзанд кӯдак падар модар диданист аммо баъзе санъаткора мебинӣ ки ним личу ним дигар чиз ҳамроҳи падар модар ё ҳамроҳи фарзанд дар хона агар як таом хӯрдаиста бошӣ телевизора ки яъне ки оинаи нилгунамонӣ агар як нақши як санъаткор ки дар уҷа мебироя нимлич дар пеши фарзандот хиҷолат мешавӣ ҳамчун як инсон ман хиҷолат мешавам дар пеши ман дар телевизор як духтари нимлич бибирояву гӯем ки суруд бихонаву ва рақсҳои фаҳшу фоҳиша шидан бигираву ман ҳамроҳи кӯдакон бишинам ӯро тамошо кунам барои ман шармовар аст ва Апай Файзигула бо ҳамроҳи оила бо ҳамроҳи фарзанд бо ҳамроҳи бигем ки падар модар дар як сари хӯрок шунидан дидан дар телевизор бигем ки бисёр як хуш меомад ва инсон ҳамчун як мард шарм намедорӣ мисол тарзи орои худ тарзи либоси худ ҳама вақт бигем ки маданияти тоҷикира маданияти инсонира дар санъати худ риоя кардан омада то марги худ барои ҳамон ман шахсан барои манам як ин чиз як ҳолати шокӣ шид як зарбае дар ҳамон хаёлоти манам шид ки мо Апай Файзигула як санъат як гавҳари тоҷика гавҳари санъати тоҷика ки аз даст додем барои манам хеле бигем ростӣ хеле бигем хаёлӣ шида мондам ки наход акн аз ин ба баъд мо танҳо ёдоварӣ мебинем аз Апай Файзигул на ки навоварӣ мо ҳама вақт интизори навовариҳои Апай Файзигул будем аммо мутаассифона ки аз ин ба баъд мо аз Апай Файзигул танҳо ёдоварӣ мебинем на навоварӣ дигар дар фарҳанги тоҷик албатта ки ёдаш ба хайр боша таъзияи ман ба тамоми наздиконаш фарзандош набераҳош ака додар ёр бародар рафиқ ва кулли мухлисои ӯ инсоне ки буданд ба ҳамаи онҳо таъзияи банда бигем ки як халқ фарзанди ҳамон сарзамин гарчанд агар ки намедонам эмомалӣ дигар ин рӯза болои сари мо ҳам овард ва он сахтиҳое ки бигем Апай Файзигул дар сол замоне бигем ки нооромиҳо гузаронд имрӯз мо дар замони оромӣ ин бигем ки ин қатлу куштору суркину пешкину ва ғайраҳоро дорем пушти сар мекунем умедворам ки тамоми наздикош яъне агар гарчанд ягон ҷои иштибоҳ дошта бошам ба дурустӣ қабул кунанд барои наздикош бигем ки чиме урусӣ қуш кунам мешава ягон калима ранги кивори Апай Фирӯзавори бигем ки ягон урусӣ қуш кунам мешава барои баъзе калимаҳои тоҷикӣ қалиқ ҳастам миллатам қалиқ аст ва забони модарим қалиқ аст фикр кунам забони тоҷикӣ хубам ҳарф мезанам форси тоҷикӣ аммо баъзан калимаҳое ки мешава ки фаромӯш мешава агар қалиғӣ бигӯм шумо фаҳмидан нафаҳмидантон мумкин аст русӣ қуш кунам ранги Апай Фирӯза шидан мумкин аст бигем ки як русии ғалат мешава барои ҳамо таъзияи ма ҳамдардии ма ба ҳамаи наздикони Апай Файзигул аст худо раҳмати умед мекунем ва дуо мекунем ҳама вақт ки аз насли Апай Файзигул аз наберагони Апай Файзигул бигем мисли Апай Файзигул боз як санъаткоре мисли Апай Файзигул бироя ва ки шунавиданӣ боша диданӣ боша ва оянда дар ин сарзамини азиз Тоҷикистон
хизмати давомдиҳандаи хизмати Апай Файзигил бошад. ёдаш ба хайр, ҳамавақт тақдир тақозо меган, чӣ меган, ин ҳамаи ин чизо ҳаст. ҳамдардӣ мара қабул кунед, наздикони багем ки фарзандон ва дигар мухлисон, ҳар инсоне ки Апай Файзигила багем Апай Файзигил барои он қадр арзиш дошт. барои ҳамаи шумо ҳамдардии банда аз ғарибӣ, аз дурӣ, аз ҷабру ситами ин ҳукумати имрӯза багем ки муҳоҷирӣ 10 солу 15 соло мешава, мо ҳам дигар шояд дар Тоҷикистон мебудем ягон барномаи консерти Апай Файзигил рафтааст пеш, бозам як гул дода, як багем муҳаббати худа, багем ки муҳаббати санъати худа барои Апай Файзигил шояд аз наздик баён мекардем, сипосу ташаккуриҳо мекардем. мутаассифона ин чизо насиби мо нашид. ёдаш ба хайр боша. бори дигар ҳамдардӣ мара қабул кунед, наздикони Апай Файзигил. мо гавҳари санъати тоҷика гум кардем. сипос барои диққат, барои дидагитон. саломату сарбаланд бошед.